CNDD-FDD bashyize iterabwoba ku mushumba uhagarariye UNTEP mu Burundi, yitaba inshuro nyinshi mu badede kugeza ubwo bahamagaye Gitwaza. Gitwaza nawe yari yaratinye kujya mu Burundi, ikubise umukeba bayirenza urugo, hari inkoni yahondaguye abashumba mu Burundi barirukanwa. Abamisiyoneri n'abavuga butumwa barakimbizwa. Gitwaza ibyo arabizi. Gitwaza yatinye kujya i Burundi ku mpamvu zumvikana. Imyaka 11 irarangiye atasura intama ze ahantu hafi, ahantu twumva ururimi rumwe, i Bujumbura ni hafi, nawe ubwawe baguha uburenganzira waza tike. Gitwaza sinubura tike, mugabo agikandagira ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye byasamiranye, byasakuje, ariko mbona abazayani bo mu Rwanda n'ahandi abanyandikiye imbogisi basabye gusengera umushumba wabo ko batizeye CNDD-FDD, ndetse ari nayo mpamvu yenda se dushobora kugira icyo tubivuzeho. Gitwaza i Burundi ntabwo yisanga, ntabwo yakiriwe mwivuga mu buryo yakiriwemo, ntabwo ari kuri yari kwakirwa. Ariko kubera u Rwanda n'u Burundi harimo kofri, mama 23 Red Tabara, impunzi ziri mahama, guverinoma y'u Burundi, umunyarwanda visioneri w'u Rwanda mu Burundi, shuti yanjye idekarari. Rero mpamya ko ni inkuru mbi, biranababaje. Dusupoze ko ashobora no kutagira icyaba, cyangwa ashobora no kugira icyaba, cyangwa se n'ishengero bakayimwaka UNTEP Gitwaza bakayimwaka mu Burundi, cyangwa se bakanayimurekera bivanye shaje gusukamo amadolari bikoroha. Ariko mpamenya ko Gitwaza agiye gusobanura ibyaza UNTEP bundi bushya, aze no kuvuga hahagaze. Ngiye kukurikirane video kandi wumve, kuko nicyo tubira amatwa rumva, bwonko bukamedita, umutima nawo ugacagura ibintu nk'ibyo. Koko akabayicwende ntikoga, nawe inkoni yakubise Kivuye, inkoni yakubise Sostene, inkoni yakubise Jean Pierre, inkoni yakubise abungeri batandukanye bomowe n'uwahoze ayoboye Rocher, kuyikubita Gitwaza ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe ku badede, kuko abadede bajya mu zuzuye, ibyo kwiyubakira ntibibareba, bacunga aho ibintu bimeze neza bakinjiriraho, ibyo kurondera ntibibareba. Kandi CNDD-FDD birasanzwe kuri bo, ni ibisanzwe vraiment. Ubwo rero tunatabaza abamama mufatiye iburyo musenge, kuko amabere agira abamama, abagabo mufata amaboko ya Musa, kuko Gitwaza yinjiye mu ngwano, cyangwa se murangare nawe bibe nk'iby'abandi bose. Mukwiye kurambya, mukicara, mugasengera umushumba wanyu. Yagiye muri Somali, yagiye muri Al-Qaeda, yagiye muri Boko Haram, nawe arabizi. Nubwo twebwe tubivugira hano, ariko nawe arabizi ko aho yagiye nta cyoroshe ndugu yangu. Ni nkuko wabwira ngo Apostle Mbaye ahagaze i Kigali. Reba nawe, harimo abasigara bo muri minivame ngira ngo bavuga bati Imana idufashe, gusa mu Rwanda nta nicyo bamutwara. Oya, kiri kugize ibyo utangaza bitari byiza uri mu Rwanda, ariko ibyo ngibyo u Rwanda ntirupfa. U Rwanda ntirupfa nyine guhagurutswa n'utuntu tw'amafuta. Ariko CNDD-FDD nubwo waba uteka amandazi, nubwo buteka imikate, komiseri cyangwa DPC murahahurira ubisobanura. Rero na Gitwaza mu Burundi ngira ngo ubu havuzwe igikorane, ariko objectifu ni igikorane cyo kubwira abakristo bavuye, abakristo babivuyemo, kumenyesha yajyanwe n'iki, gukavaringa ibimujyanye. Ariko ibimujyanye nyirizina aritaba CNDD-FDD. Shobora kwitaba ushinzwe urwego rw'iperereza mu Burundi muri documentation, Gitwaza muri documentation akicara akabazwa iby'u Rwanda, akabazwa ibyama, akabazwa ibya Red Tabara, ukahorwa inka ya Nyangara. Kuko n'ubundi imyaka 11 wari umaze, ntabwo ari uko wabuze tike, si nuko wabangaga, si nuko wari wanze kujyayo. Icyari cyarabizibiye
ntaho cyagiye, ni abadede ni babandi. Gitwaza CNDD-FDD nta nicyo biyibwiye rwose kuvuga ngo umushumba wa Zion Temple, gusa bashobora gutinya kumwica, ariko ishengero yo bakakubwira bati iyo mu Burundi yirekera abarundi ugenda urongora izindi, kandi tuguhaye 28 cyangwa 12, bakamukubita imodoka niye bakamugeza ku mupaka w'u Rwanda. Rero niyo mpamvu nimvuga ngo tuvuze ibintu hakiri kare bitaraba, nibiba komeza umutima wawe wubakishe ku rutare. Intumwa zemerewe kurenganwa, kwicwa, kuzira ubusa, kuzira ukuri, kimwe muri ibyo. Ariko intumwa zibayeho nk'intumwa, ntago zibayeho mu buryo bw'ubwoba, kuko umwuka w'ubwoba muri twe Yesu yawukuyemo. Rero Apostle Gitwaza ngira ngo ari mu mazi abira, kandi ari mu kaga cyangwa se ari mu kangaratete, mu buryo butamworoheye, kandi natwe tubona ko bimugoye cyangwa se bimuruhije. Ariko sorry, reka agende yicare, ibyo bamubaza n'umuntu w'umugabo arabisubiza. Noneho n'ishengero Zion Temple y'i Burundi ifata umurongo. Naho mbere bayikubitaga bakayikubitaho umushumba arihe, ni umumama wari uyiyoboye, pastor arihe azaza, pastor arihe azaza. Rero bari baramuhaye nyirantarengwa bamubwira bati Gitwaza nataza ishengero turayiha abayishoboye, bashoboye kubaka igihugu, bashoboye kuba bumvira igihugu tayari. Kandi muri CNDD-FDD baba bafite umuntu wamaze kubabwira ngo twaragiye twese mu ishyamba, ninjye udafise amahera, ni mumpe hano, nanjye shaka kuyobora ibi. Kuko ibyo byose barwana intambara mu by'ukuri bazi n'inyungu yavamo. Ibitagira inyungu ntibagwana, ariko ifite inyungu none se ubu ko batarwana ngo batsinde muri Kongo, nta nyungu z'umuntu ku giti cye zirimo. Buriya iki gisirikare cyo muri Kongo yaba ari icya Reveriyane personnel aba yaratsinze, yaba ari icya naka ku giti cye aba yaratsinze, ariko ko ari iki gihugu ntabwo ibyo bibaraje ishinga. Ahari inyungu n'imari ku mudede ni sawa. Rero reka mbwire abakristo, abayoboke ba Zion Temple aho muri hose, musengere umushumba wanyu, kuko mugiye kumva ibiteye ubwoba, mushobora kumva n'inkuru mbi. Kandi mwe muzi ko abadede bapyinata aho ngaho, CNDD-FDD nakwambiye ingoma yabo muyizi kundusha, musenge. Uhagarariye Zion Temple mu Burundi yari amaze gutumizwaho inshuro irenze imwe ajya kwitaba CNDD-FDD. Nimvuga kwitaba ntabwo ari ukwitaba ku ikomine, kwitaba mu biro bikuru bya CNDD-FDD. Ni ukuvuga Apotre Gitwaza byari ngombwa ko ajya i Burundi cyangwa Zion Temple bagatera kudeta, bakareba umudede bayiha, bigahira biheze. Ntabwo urugendo rwajyanye Gitwaza mu Burundi ari urugendo rusanzwe, ni urugendo rukomeye. Ngira ngo agiye kujya mu bisa n'imanza cyangwa mu bisa n'impari cyangwa mu bisa no kuburana. Ntabwo kandi CNDD-FDD ikwaka ikintu kubera ko kitakwanditseho cyangwa udafite impapuro cyangwa se inyubakwa cyangwa se n'ibindi, ahubwo abadede bafite ukuntu, ariko ni ku ngoma yabo hari umwuka wateye wo gusenda cyangwa kwirukana abapastori. Ni ukuvuga Gitwaza rero kujya i Burundi kwe, yenda sinzi niba ari butange amahera cyangwa ari butange inkunga cyangwa afite uko ari bucinye inkoro cyangwa agaca bugufi kugeza ibintu bifashe umurongo mwiza. Ariko mu busanzwe witwa Sostene Serukiza yarirukanwe, kandi yirukanwa atari ibyaha akoze, yirukanwa ku kagambane ku gaherere, nta ntiguza yindi. Kandi Sostene Serukiza yari akomeye mu Burundi kuruta Zion Temple. Serukiza mu Nyakabiga yari akomeye, ni ishengero yari ikomeye, ndetse sahizi ngira ngo iyo Rukiza aza kuhaguma yari kuba ari nk'ishengero igira 4 cyangwa 5 utashyizemo Katolike. Mu maeglise akomeye muri Bujumbura, Eglise des Âmes yari irimo. Uwo arirukanwa birarangira. Uwitwa Jean Pierre mu Ngagara nibyo
yarirukanwe muri shengero ye bayita hano yayoboraga bahita sorry gato nimpibuka ndahababwira. Uyu Jean Pierre yari afise amateraniro y'ijoro mwese murayazi, abashinga amateka n'abakenguza amateka mwese mwarayitabiraga, ku buryo batangiraga nka mu masaa 11 bakagenda bakageza no mu masaa 4. Jean Pierre azwi muri Bujumbura mu nzego zose. Jean Pierre azwi, materaniro ye ashyushya, abantu bamwemera bamushikanira, ariko baramwirukanye, nta nteguza, nta ntabaza, nta mperekeza, nta n'impamba. Wumve ko dayimoni iba ifite imbaraga nyine ku buryo budasanzwe. Muri Betani Holy Church ababizi hano hepfo ku Musaga ngira ngo hafi mu Kanyosha ho bateye grenade mimbere mu rusengero. Urumva mu bapasteri benshi bagiye birukanwa mu Burundi, mu byago byagiye bishyikira igihugu kugeza ubwo abashumba babakimbiza bakabirukana. Zion Temple hari harangiye imyaka 11 Gitwaza adafite ubushobozi bwo kujya i Burundi. Swati ashobora kwicwa, kabiri ashobora kwamburwa ishengero, gatatu kuguhimbira ibintu by'ibinyoma n'amaremangatanya. Ibyo byose birashoboka. Gitwaza yahisemo guferima cyangwa gufunga ake karenge. Uyu munsi ngira ngo CNDD-FDD yagumye itegereje Gitwaza ntiyabasha kumubona, ariko abantu baravuga cyane, abantu baritambika bavuganira Zion Temple, itorero ryagiyeho ibitambo. Iri torero ry'i Burundi rya Zion Temple bararihize, bararirwanya, bararisambura, barirukanka koko. Uriya mu mama ari n'umugwizatunga, kubw'amahirwe biba ngombwa ko mushuro nyinshi yitabye. Ubu bahamagaye Dr. Paul Gitwaza, sinzi niba bari buri muhe, sinzi niba bari buri mwake, sinzi niba bari buri shimute, sinzi koko Gitwaza ibirenge yakandagije i Burundi no mu mivugire ye biri mu bwoba bwishi. Kandi impamvu afite ubwoba nawe wayigira, nanjye nayigira, nuko CNDD-FDD ibyo yakoreye abashumba imbere ye Gitwaza byose arabizi. Uburyo abarundi bafata amadini y'abanyamahanga Gitwaza arabizi. Noneho n'amategeko barayavuguruye, ntabwo wemeye kuba visionnaire, ahubwo umurundi niwe, ngira ngo ahubwo umurundi niwe visionnaire wo kungiriza niba ntihenze ribirimaho. Urumva rero ibyo ntabwo ari itegeko ry'Imana, ni itegeko rya CNDD-FDD, ariko ibintu byayangaye. Ngira ngo mu nkuru y'akababaro n'agahinda mu birenge Gitwaza yakandagije kuri ya Leopold Melchior Ndadaye. Gitwaza yari afite ubwoba, no mu mivugire y'ubona ko afite ubwoba, kandi koko nawe wabugira. Abadede birukanye abapasitoro benshi mu gihugu cy'u Burundi, kandi babirukana nta mpamba, nta mperekeza, nta reserve. Uyu mudamu uyobora Zion Temple mu Burundi yaramaze igihe yitaba CNDD-FDD bamubaza, umushumba wawe arihe? Iri torero ni igande, kubera iki atagera aha? Swati uraridushyikiriza uriduhe, cyangwa uhamagare shobuja yishikane, kimwe muri ibyo. Ngira ngo Gitwaza yabagiye kuburana Zion Temple, kandi isanzwe yemewe kuko ifite ibyangombwa byo gukora. Zion Temple ni ishengero ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi imaze igihe ikora, iriho, ariko kubera ibintu by'uko aba missionnaire babavuga butumwa b'abanyamahanga u Burundi bwabafashe nabi, cyangwa se umuhamagaro utagenze neza muri politiki ya CNDD-FDD, kandi ibyo mwese murabizi, nta muntu w'umunyamahanga ajyanye ivuga butumwa mu Burundi ngo arirangurure nk'uko bitegerezwa. Kandi ahantu habaye ivuga butumwa nanone navuga abanyamahanga bigengesereye ni mu Burundi. Buriya nimucunga ibihugu bitandukanye abavuga butumwa bagiyemo hakagira ibyangirika bikozwe n'abanyamahanga, mu Burundi nta kesi zihari z'abanyamahanga zikomeye cyane, kuko uwatangije Roche nkuru nziza yarayimwatse n'umugore we, ako kanya dayimoni birinjiye yo gutera kudeta mu rusengero, kurasira mu rusengero n'inkoho, kwirukana abashumba, kuko viziyo
warushe ni umukongomani, ariko ubu viziyoneri ni umurundi, ahubwo iyo atatoroka bari no kumwica. Gerizo Dezame viziyo ni umunyamurenge, Sesteni Serukiza umuhanzi akaba n'umupasitori, bamwirukanye ikibuno nta maguru. Jean Pierre Mungagara ngira ngo shengero ye yitwa Gukira yahoze ayoboye, uyu nawe bamwirukanye nta nteguza nta ntabaza nta merekeza, baramwomora ku manywa arahunga aza mu Rwanda, nyuma aza no kugenda. Uwitwa Edemo Kivuye baramukimbije we ni n'umurundi rugikubita baramwirukana. Ni ukuvuga ngo hari imwemu yatangiriye ibukuru ariko igera no mu bajenerali, igera no mu bakoroneri, igera no mu badipisi, yo gusambura no gusenya no kujagaraza umuhamagaro muri iki gihugu cy'u Burundi. Ariko ibyo byose ngira ngo CNDD-FDD niyo iri mu kibazo kuruta cyane abari mu muhamagaro, kuko intumwa zo Yesu yarabizi ko zimwe zizafungwa, zizicwa, zizirukanwa, aranabyandika. Ariko CNDD-FDD ngira ngo yo ntabwo izi ibijya mbere, kuko bo bose aho bari hose ivugabutumwa ryarakomeje, nubwo nyine bavuye mu ntama bagahunga, ariko buke buke nyine nabo bategereje umwami Dawidi. Ndababwiza ukuri ko byagenda kose CNDD-FDD nivaho abahunze bazahunguka, n'ivugabutumwa ryarahunze rizahunguka. Niba hari umwuka wirukana abanyamasengesho, hakaba hari imwembi iri kwirukana abashumba, hakaba hari imwembi iri kurwanya ivugabutumwa cyangwa se evangelization mu gihugu cy'u Burundi, ibyo bintu bivuze ko utari maso n'utareba kure azi ngo ko ari ibintu bisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe. Umurimo w'Imana mu Burundi ntabwo byubatse sawa, biragoye, biraruhije, ariko Yesu nabaho umwami mwiza, azabaha n'ivugabutumwa n'umuhamagaro mwiza, yorohereze ababwirizabutumwa babashe kurangurura igikorwa cy'Imana. Ariko buno Gitwaza azi neza ko atanagaruka mu Rwanda. Gitwaza azi neza ko ishengero isaha iyo ari yo yose bamubwira ko nta bushobozi agifite kuri iriya Zion Temple y'u Burundi. Gitwaza azi neza ko abarundi nta mipyinato yindi ariko nimbonera kure, ahubwo ari abarundi bose. Azi neza ko ishengero mu kanya nk'ako guhumbya bamubwira bati ntiwemerewe no gukandagira ku kibuga cy'indege. Sinzi icyo akora, aho amafaranga aguye haroro hashaka gusukamo amadolari menshi bikoroha. Abo muri Zion Temple turabasaba gusengera Zion, by'umwihariko Zion y'i Burundi, kandi munasengera umushumba wayo. Azi neza ko yagiye muri El Shabab Apotre Gitwaza, yagiye muri El Qaeda Apostle Gitwaza, yagiye muri iyi mitwe y'abajihadiste bafite imyumvire n'imiyoborere y'amadini bishingiye kuri Islam. Rero Gitwaza cyangwa se Zion, kuko abadedebo bamenyereye kujya mu byuzuye, ntabwo CNDD-FDD ifite umwanya wo kujya kurondera ngo imanuke hasi ifate ibumba yibumbire, ifate indobani icukura ibyambo ijye kwirobera ifi. CNDD-FDD imeze nk'inkona ihwikira umushwi w'inkoko cyangwa inkoko cyangwa se inkukuma ifashe ifi mu nyanja, kuko CNDD-FDD ijya mu byuzuye. Nimuza kureba iyi mwemu ntabwo iri mu ma eglise gusa, iri no mu bagwizatunga. Uraza gusanga mu Burundi icyo wakora cyose usabwa kubanza ukaba umukada cyangwa se umunyamugambwe, umudede, urabigiswi cyangwa se uraba umukenyerarugamba cyangwa se uraba imbonisi. Iyo umaze rero kwemera kimwe muri ibyo tayari, aho ushobora kugira utwo wikorera, ariko ibindi bisigaye ntibipasa shuti yanjye. Rero CNDD-FDD kurya bafashe igihugu mu buryo bw'ibiganiro n'imishyikirano,
bamaze igihe mu ishyamba bakenywe, bagowe, barushe, bababaye, ni ngombwa ko basitopa igihugu kikaba gifashe feri, bo bakabanza bagatunga, bazamara kugwiza itunga, yenda bakagenda bavungurira abo bashaka, bakubaka ubutunzi muri hutu pawa yabo, bakiyubaka ku rwego rw'ibisekuru n'ibisekuruza. Kandi ibyo ngira ngo umuntu wese arabibona, si n'ibyo yenda navuga biri sokereho ya neva. Niba kubwira ngo ngemura toni y'inkwavu ku kwezi y'inyama, akakubwira ngo fisi inyanja y'amafi, abantu bajya kurangura mu Bushinwa ninge mukwiye kurangurira neza toni zirenga 1000 z'ibiraya. None se ubwo iryo tunga mu gihugu gifite ibibazo nk'ibi, ibyo bintu urabyita ibintu bisanzwe bibe ibiraho biciriritse? Oya, ni ibintu bihambaye bikomeye cyane niba witegereza ukanareba kure. Niyo mpamvu nibi by'amadini rero, uwagiye muri Roshe yagiye byuzuye, wagiye muri Geriza ajyayo byuzuye, wagiye kwa Jean Pierre mu Ngagara niba ari Betani, oya Betani ngira ngo niyo mu Ruziba, nawe yagiyemo byuzuye. Horebu ni Horebu, ariko sinzi iri torero ryo mu Ngagara. Muze kuri tubwira muri komenti, muze kuri tubwira muri komenti abantu barimenye. Uwagiye kwa Ademo Kivuye yagiyemo byuzuye. Aho byanze itorero barisiga mu manza cyangwa ishengeri, bagasigara mu bintu by'impari, imburi, ibintu byo kuguma ntugapfe ntugakire. Murebe ibyabereye mu Badivatiste ku Ijabe. Ibyo nibyo byagiye bibaho hose mu ma igirize atandukanye, byabaye muri Pentecote na Kamaramaza. Aho Kayogora ivuga uti nitwe bakuru, Kirembe kiti nitwe bakuru, Bujumbura ati twe turi mu isiti nitwe duteye imbere, mwese muturebereho nitwe basirimu, Hutututsi ataba nibo bayoboye aha. Ukasanga ni ibintu nyine utasobanurira umuntu mutoya mu by'umwuka ngo abyumve. Ariko ibyo byose uko bikatakatuko ni ikintu kibi, ni ikintu kibi koko kwirukana intumwa n'abahanuzi abakungurira ubwami bwawe cyangwa se ingoma yawe. Uru ni rwo rugendo rushobora gusobanura ibya Zion Temple mu Burundi. Nitubona buriya Gitwaza navayo nka nyuma y'ukwezi tuzamenya ibyavuyemo, cyangwa se n'ubu n'ibinanka nabwo tuzabimenya. Ariko mwumve ko Gitwaza mpamenya ko ari busige hari ibikozwe muri CNDD-FDD kugira ngo bamwarojistre, bamwemere bundi bushya, bamenye ko atari muri M23, bamenye ko atari muri Red Tabara, agomba kwidekarara aha ahagaze. Bati haru wajyaga karabya Eliya, umugaragu wa Eliya, ngo ahita ashishimura umwambaro arawuca, aravuga ngo Imana ibimpore niba inzara yatera igihugu kuri uru rwego harimo umuhanuzi. Elisa ntabwo ibi bintu yagiye kubihanura by'isamariya ejo nk'iki gihe kubera ko abizi cyangwa abimenyere cyangwa bisanzwe. Oyaye yabihanuye ku kabi n'akeza kiza amagara ye. Mu gihe nk'iki Imana iravuga ku gihugu cyawe ukabipinga, mu gihe nk'iki Imana yavuga ku buzima bwawe ukabipinga, mu gihe nk'iki Imana iragaragaza ukuri kwayo ugakuba amatwi yawe ntiwumve. Ninde uhima, ninde uri mu kaga nk'ako ngako? Nyamara ubwami bw'Imana burashyitse. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, muririmbe tuzabeyo, nimusenge tuzabeyo, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, muririmbe tuzabeyo, nimusenge tuzabeyo, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma. Hari ingoma Imana yasezeraniye abarundi, hari ingoma Imana yasezeraniye abarundi kazi cyangwa se abarundi.
iyo ngoma murayirorereye kandi mwihanganye. Reka mbatangarize ko ku buzima bwawe hari Esiteri uri bukuvugire. Iyo nkota ikakuvaho, abakuyoboje igikenye bakakuvaho. Reka nongere nkumenyeshe ko hari Moridekayi ufite amakuru witwa umuhanuzi ku buzima bwawe. Twaramenye imigambi ya Hamani, twaramenye intego za Hamani, twaramenye imigabo n'imigenzo y'umuntu witwa Hamani. Akoresha inzuzi zitwa Apuri, araguza buri kirakwezi, araguza kiramwaka, ahiga amagara yawe, ahiga ubuzima bwawe. Ariko umubwire ngo amakuru turayafite 5/5. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe, agomba kubona uwabambwe, witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi, bandanyura urugendo. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe, bavuge canke babihebe, ndagomba kubona uwabambwe, baseme canke babireke, ndagomba kubona uwabambwe. Nukuvuga ngo uyu Moridekayi ni intumwa, n'amaso, n'amatwi yo kumenya ibiri kubera mu gihugu. Amakuru tuyafite 7/7, kuko 5/5 ni umubare usa naho Satani yishimye hejuru y'umwami wacu. Sinjya nkunda gukoresha 5, sinjya nkunda gukoresha umubare 5 nubwo uza, ariko 5 niho abasilamu basenga, aribo bakotereta nanone batemera Yesu. Urumva rero je sinjya nkoresha 5, rero mvuze 7/7. Moridekayi mu Burundi arahari, afite amakuru. Esiteri mu Burundi arahari, agomba kutuvugira. Mwemu Yera arahari, cyangwa Mwuka Wera agomba kukuvugira, akakunihira iminiho. Nagira ngo ahubwo dutangaze ngo iratabara, iratabara, ubyemera utobyemera. Nagira ngo mbatangarize ko biguma byoroha, turagomba kubona uwabambwe, witanze ku musaraba. Uyu muntu tugomba kumubona. Nkumenyeshe ko ku buzima bwawe ukeneye ubutabazi, ku buzima bw'igihugu dukeneye ubutabazi. Ariko uwitwa Esiteri, ariko uwitwa Moridekayi, ariko uwitwa uwo niwe mugiye kubona. Uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Turamubaniye, ni umwami w'abami. Kubera ko harimo abantu bitiranya bakavuga ngo ubwo se ngo bizashoboka, ngo ubwo nta kibuza Abayuda gutabarwa. Ijambo ry'Imana yavuze ngo nta kibuza Abayuda gutabarwa. Bahanuzi baceceka, ba Pacifique baceceka, niyo mbare yareka kurwana, Efreni yaceceka, Reditabara yaceceka, nakana nakabahora. Mugabo yavuze no kubikora, izabikora. Ariko wowe udafite umumaro mu gihe gisa n'iki, we wicecekeye mu gihe gisa n'iki, nagira ngo nkumenyeshe ko kandi nkubarire ko wavomeye mu gitebo, nta kiribuza Abarundi gutabarwa. Neva yarubatse ibikomeye ngo Abarundi badatabarwa, CNDD-FDD ishinga ibikomeye ngo Abarundi badatabarwa. Je ntabwo ndi mu ishyaka ryo kuvuga ngo hayobore Umuhutu cyangwa Umututsi. Uw'Imana yatoranyije, ntacyo kugabanya nta n'icyo kongera gihari, ahubwo ishobora byose ibigenza uko ishaka, ishaka ryayo riranguruke. Kuko nta ngoma itica, nta n'ingoma idakiza, gusa ntizikora kumwe. Ariko kila mutu na chikapo chake, nta kibuza Abayuda gutabarwa. Ni ijambo Moridekayi, ibyiringiro bye ntabwo byari kuri Esiteri gusa. Yizeye Imana, arongera arizera avuga ngo sava, nari niziga niringiye ibi, nemera ibi. Ariko nubwo byanze, Esiteri akasubiza ko iminsi 30 ishize umwami atamugendera, ntaho yahera itegeko nirimwemerera kujya ibwami. Ntabwo Moridekayi yacitse ivutu ngo ahagarare, biracitse, ahagarara aragowe, ahagarara arapfuye. Yaravuze ngo nta kiza kubuza Abayuda gutabarwa, ntabwo turi bwicwe na Hamani, ntabwo uru rupfu ruri butugereho.
ntabwo ibi biri bube. Yarashinze imbago, arashinga inkenke, aravuga ngo aha ngaha ntabwo Satani aharenga tutaratabara. Kandi koko byarangiye uko, icyo Imana yavuze no kugikora yaragikoze. Baratabawe, c'est vrai, baratabarwa. Moridekayi aranezerwa, arahimbarwa, Esiteri arahimbarwa ngo mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, wari umunsi mukuru w'ibyishimo. Natwe rero tuzaba turi mu birori no mu munezero, kuko Esiteri ntiyapfuye. Uriya byaraheze, ariko Esiteri igenda kuvuga hano ntabwo yapfuye, Moridekayi ntabwo yapfuye. Dawidi rero agomba kwiyumva. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, nturobanura ku butoni, ariko uko ubishima n'uko ubishaka biba ariko bigenda. Rero ndagushimiye ko urwanya intambara ku butaka no mu kirere no mu mazi, ukimika Dawidi, ukimura Sawuli. Ndagushimiye Mwami ko ubikoreye kubahisha izina ryawe. Si jewe, sabo, si bariya, si babandi, si n'abazaza, ahubwo Imana Data, Umwami Yezu na mwe muyera, nimwe mukoze umurimo. Wumvise iri jambo rimukize kandi rimutabare, umukizi bibi n'umubi n'umugwanyizi, nkuko n'abayuda babarokoye. Ku gihugu dutabare, ku muntu bw'udutabare, ku bwa Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Salut, nakupenda sana. Merci beaucoup. Ciao ciao.